President tar-Repubblika u s-Sinjura, Eċċellenza Monsignor Isqof Mario Grech, Eċċellenza Monsignor Scicluna, Monsignor Gallia Kurmi, Eċċellenza Monsignor Carmel Zammit, Eċċellenza Nunzju Apostoliku, Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Membri Parlamentari, Ministri, Awtoritajiet ċivili, ħuti fis-saċerdoti, fis-saċerdozzju, ħuti saċerdoti. Sinċerament, waqt li kont mindut mal-art, kelli f'moħħi u f'qalbi l-ewwel qabel kollox is-saċerdoti li mhumiex magħna. Dawk li ma setgħux, imma iktar milli dawk li ma setgħux, dawk li huma morda jew għaddejjin minn momenti jibsa fil-ħajja. Hekk inħoss li il-festa tal-lum hija l-festa tagħna kollha kemm aħna s-saċerdoti. Nixtieq li verament inkomplu naħdmu flimkien kif dejjem ippruvajna nagħmlu. Isellem ukoll lilkom ħbieb u ħuti Awċejn u Maltin. Dawk li qegħdin isegwuna mill-isptarijiet, mill-faċilità korrettiva ta' Kordin, mid-djar tal-anzjani. U intom il-koll li qegħdin issegwuna mid-djar permezz ta' TVM2, speċjalment il-morda u l-anzjani marbuta fid-dar. Hola! Ahora sí te oímos. Cojones, Jien ma nafx ġifieri tkun has llegado, José, de Marte. ¿Qué te parece? Llevo una sudada que parece Camacho, y no hemos ni empezado. Pensaba que estabas en Marte, digo, coño. Me cago en mi puta madre. Kbira falla u fiduċja sħiħa unos micros que traemos y no funcionan. Pero funcionaron en semifinales. Flomerija semma li aħna qegħdin f'dajsa. Axel, le oigo muy flojo. Muy flojito. Pero quítate la mascarilla, que esto siempre ayuda. Fid-dajsa hemm min imexxi tmun u hemm il-Baħrejn. Más flojo que los demás. L-ekwipaġġ kollu fid-dajsa. Javi? Jiena nixtieq li l-koll kemm aħna, kollha kemm aħna llejla li qegħdin hawn. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José. Vale, o sea, la escucha entre Javi, Ismael y yo mismo es correcta, ¿verdad? Kun tista' tasal fit-trufijiet. Bien de nivel y todo el rollo. Vale. Axel. Imma bl-emiru bil-fatti, imma bil-ħajja tagħna, bil-mod ta' kif nirrispettaw lil xulxejn, naħfru lil xulxejn, nħobbu lil xulxejn, ngħinu lil fqir u l-batut, nilqgħu lil dak li hu l-aħħar dan il-mod il-Knisja tasal anke jekk ma nsemmux il-Ġesu Kristu, ara taħsbu li Ġesu sejħu għalih da. Jekk aħna nħobbu ma nsemmuhx, mhux sejħu għalih. Bħalhom meta hom tara tfal tagħha jgħixu l-valuri tagħha. Mhux se toqgħod tinkwieta u tgħid ma qalx li għallimtilu jendi jew għallimilu l-oħra. Ġesu Kristu l-istess. L-importanti li l-valuri tiegħu jaslu kullimkien. U għaliex għandna bżonn nitilgħu f'din id-dajsa mhux se nagħmel diskorsi għax diġà għamel ħafna ħin u sħana. Jekk ma servit xejn din iċ-ċelebrazzjoni servit biex neħilna xi kilo jew tnejn minħabba l-ara, mhux hekk almenu servit għal xi ħaġa. Que no casan bien con estas mesas de audio. Yo entiendo que tiene más que ver con eso. M'hemmx aħbar isbaħ, m'hemmx mod aħjar kif titkellem dwar il-persuna umana minn dak li hemm fil-Vanġel. M'hemmx mod isbaħ u aħjar. U kull wieħed u kull waħda minna li qegħdin hawn ġew, għandna dritt li niskopru dan is-sabiħ, imma għandna wkoll id-dmir li dan is-sabiħ li niskopru li skoprejtu ħafna minnkom inwassluh il-barra ma nħallux għalina biss. Que estemos comentando la jugada. Yo narro la jugada se acaba, vosotros la estáis analizando y en ese impasse que estáis analizando, como no hay pelota en juego, es cuando meten la repe, que a lo mejor esto es una jugada de hace 3 minutos. Mi obligación es avisaros de, oye, mirar tal, ¿no? Que a veces lo puedo verbalizar, pero no puedo estar cada vez diciendo, ojo a la repetición, porque estaremos... Lo diré 30 veces. Si algún gestito lo... ħadd mu se jsalva waħdu minn din il-pandemija. Kif ħadd ma jimrat waħdu f'din il-pandemija. Differenza hi il-mod ta' kif inkunu flimkien. Si no tengo malentendido, ċerti il-Vanġelu das paso a totales y recojo yo y te digo, estoy con ganas de il-coronavirus. Mhux se jfejja il-coronavirus, ġifieri jkunu ċari. Ma jmur lilien u jfejja
ħafna iktar pandemiji u ħafna iktar mart forsi iktar serju kif papa kif tafu intom l-egoizmu, nuqqas ta' solidarjetà, jaħseb ar-rasu li huwa mart iktar ikra. Si lo subes un poquito más, yo creo que estará más equilibrado con los demás, solo un pelín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora. Perfecto. Ahora el tono estáis los tres al mismo, ¿Verdad que sí? al mismo nivel. Vale. Nixtieq nkun ċar daqs il-kristalli ġifieri. ¿Se puede? Tú lo has hecho. Nirringrazzja mhux No, biss pero għal lo voy a dak li intentar. Si għamiltu él me lo permite, que es el propietario. l-isfijiet, n-nunzju, ¿Quién me ha dicho hola, José? membri li Espera, que rappreżentawna subo el N-1 y a l-President ver si es ta' posible que te Malta. escuche más fuerte. Li A ver, intom habla- nirringrazzjakom mhux biss għal dak li għamiltu għax Hostia, ġejtu pues mira, pues he jew subido għax el N-1 kontu y te parti escucho muy ħafna claro. minnkom jekk mhux il-parti l-kbira mill-esperjenza pastorali mill-ħidma Mira, el árbitro se mill-ħajja hace... Axel, un segundo. tiegħi bħala qassis. Imma Dime, nirringrazzjakom dime, ukoll għal dak li N-1, tridu me estáis tagħmlu soltando la música, għal ¿verdad? dak li se tagħmlu. Għal dak Oh, li ridu nagħmlu flimkien. sí. Vale, ya Qegħdin solo nibdew necesitaría... xi ħaġa ġdida No sé de flimkien dónde kif me għalna hablas. l-isqof u iktar ma Es decir, nkunu Barcelona seguro, pero iktar no ma sé qué nkunu posición. saċerdoti reliġjużi u Vale, lajċi ¿Qui ets? iktar nistgħu intawlu idejna biex Ġesu Kristu Ah, coño, Dani. il-ġid Me veru he reconocido en tal-bniedem castellà, ¿qué tal? jasal għand kulħadd. Nixtieq M'agradaria, per nirringrazzja quedar-me ħafna ja lill-Arċiprit molt tax-Xewkija tranquil, illum għandu que des de l-birthday a control proposito happy algú em birthday digui hola, Arċiprit. sobretot els realitzadors, perquè són els que m'han de donar U għandu l'ok. l-birthday ukoll Father Edward Vella. Għandna żewġ saċerdoti li għandhom il-birthday, ma nafx jekk hawn xi ħadd għandu l-birthday minnkom ukoll. Vale, Nirringrazzjah mill-qalb lilu u lill-kollaboraturi tiegħu li kieku ma kinux huma ma konniex nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni hawnhekk l'ultimo dal-għodu. detalle seria Ħallu edición. nirringrazzja lill-grupp ta' saċerdoti u lajċi li għal dawn l-aħħar Hombre, ġranet che ġimgħat tranquillo estoy, por favor. konna naqtfu fil-vojt għax nippruvaw nippreparaw ma nafux għal xi se Sudar. nippreparaw jew meta se nagħmluha. Imma No, flimkien, pegó un chaparrón 20-25 minutos y ya bil-ħikma flojo. u bl-impenn Sí, sí, ta' el ħafna chaparrón ese lajċi se juega hoy al li għamlu waterpolo. ġranet sħaħ illum ħafna minnhom ġurnata sħiħa Ismael, hawnhekk yo nunca sale jippreparaw al campo. setet issir din iċ-ċelebrazzjoni. No, no. Ix-xogħol ma spiċċax imma għadu se jibda serħu Los raskom argentinos lo li llevaron għadu a se la jibda famosa iridu barbacoa. nkomplu naħdmu. U fl-aħħar Bueno, pero estos se han metido en el banquillo, los argentinos. Sí, sí. ċert li miexi magħna fit-triq Ha salido uno, il-barrani. se ha presionado varias veces. Sí, sí. Intu waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma taf ġara. Intu waħdek il-barrani. Que hay jugadores también que Il-barrani, cuando minu van a l-barrani, Ġesu jugar Kristu. no salen, Interessanti dik il-kelma cuando sabiħa juegan fil-Vanġelu. No, están fuera. normalmente no, pero Gudel, por ejemplo, si no extrañó que ha salido. Il-barrani. Se ha presionado Par oikos bil-Grek, parrokja, parroċċa għalina l-qassisin. Il-barrani, dak li jispjega, dak li jimxi mal-bniedem fit-batija, fil-bżonn biex jerfgħu l-fuq kif għalina l-isqof. Interessanti riflessjoni tal-isqof laqtitna ħafna No, fuera. għax il-komunità ma kienx hemm. U lil dawn imsiken ħalithom jitilqu disprati għal riħhom u depressi igaru il-klima għal xulxin jgħid il-Vanġelu. Jiġġieldu ma' xulxin. Allura ċert li magħna fit-triq hemm il-barrani Ġesu. Ejju nħalluh jinqeda bina l-koll biex jista' jibqa' miexi magħna u ma' ħafna oħrajn. Grazzi naf li se tenuni. Grazzi mill-qalb.